Ni sambulo binakana ni sama chumengo en dua bertu na platform go na VTFM Facebook Live, VTFM TikTok ken VTFM YouTube channel ni sambulo binakatalanga na borong chumena nomuni Rachel mai vale sen nomuni Lori sebinga na bono sama chumekina na frequency go na VTFM 92.2 FM, 92.6 FM, 92 FM ken 92.4 FM na bono mga o sama chumekina ana kami ko ni sambulo binaka ni sakin to bagiti ko ni and I woni venumi and said na VTFM sur nambelo. Pekemani na sa suku na job o sa ba kusuku chungor kina basten se wangara taxi chumba se minivan mo sa bondo na kabini ko mo sa les tala kibale au sa ba ko ni na kachukani na no ngai les kibale ni sa mai daba na takataka na kabini singa bukilulu ni ko na karosang bulukan dio ni singa ni sambulo binakatal na maramatina and nonda ve wal ni kuro kede Nita kinin to mga tu na pakambuti baka kabin loman ni naman i-vehival ni kuro kede. Ni sambulo binakatal na yung kasalingaw na ni Pinano na sere na VTFM sur ng belo ni sambulo binakana sara-sara chuma na VTFM Facebook Live, VTFM YouTube channel kena VTFM TikTok kalabeti roko bulo binakapotay ti ko na sereng ko remibera na ngona kita sara ni Matelong bao may naita siri ka baka bimbiti ko kina vale na siko na twin dali family wase mata tambaleka bulo binakataw may keli maindo mata ng bilo coffee vesari ngango na tiko winding asaw binakapole buke baka may bola ka to winding asaw au sangola sarangani bulo binaka ambalandi na direki rambuli mbulare na rambuli family vuni va umay lambasa merto nami mantamay nando na sere meli na yadalebu do sambulo binaka na sema sarchung may Brisbane may Australia na kabini ko meli na yadalebu ronunia litia o Ethelen ke meli junior bulo binaka Mary Hannah Kroy ni bulo binaka kereti ko na sere katara pa bero na be bungoni raw be tal no to ngango ita derua ino keda ba watake temo suka lomani bulo binaka chia tinai pau mai salevutu navanra na sinu mai mboto ni tomba ndo sambulo binaka mana vole kuni nondo bono mani tiki mai navanra na sinu mai mboto ni tomba mika linganganga mbolare ratu tau o mbulo binaka mika linganganga bina vole na semba chuk mendela ni apu nangele lebu au sa bakasara chuk na muni video na visingango na kana hika na ka
unga vule na pi kakana kakele ni kina na namunin dala niya bu mai nangkelele bu saba kanu ni binaka sa tukan be mika linganganga binaka pale besar mulare ratu tau saba kanu ni binaka tal tukan be na boys ndau nunu mai na itu ngor mai nangkelele bu na kabini ko mula binaka na rupa rosi kalsa kru mertonga na michunga mikina na kabini binaka ni ko Monica o Sina o Rupa o Josh o Vere o Melio ilimo wata miri auna pa ni binaka to ni be mika linganganga kena manin duan na ngauna en masuta na kalule ngo me bakal palabuta na bula na thawiri ni bangoro no tupole me no sikoba na no munin tele ni abu manangele levo melindua ngabio na ika listal mai kyo sarapa chukuma na video ena kapina kani kuwa au kere kere gai sheta kana video sheta kana na video ngo ver na mu friends mera sar sar tal ngame eran da urongo tu ngana VTFM sur na belo ke na VTFM Facebook live er sa mera bang ni samu sarapa na be kabi ke mic randoa gai sheta kana ni na video ngo ngo sar ngana VTFM sur na belo kondo tu kuna chukubiko sarap manda kai imbita ngana adamu orto nando na numi kutumai ena sere
Vongan itu mono tu kan mata serena delaisia tal no teki kena 6 bulan indo na maramayanga na nono burubura kena nono pengkrabe na nono bubale Silvia tokan dua savo itini karua na meniti me 5 o'clock iwasa dengan una ka somo juga bekendaro total Fiji total exilium new formula na VTFM sur nambelo. Venaka tomani ka wa kuri chikono munina no mena serem bula venaka Thamberi Steph Verivalu mengena no chikono serem gorio Stephanie Thamberi Sunshine Coast my Brisbane bina wale besar na sema chikono maika Stephanie ena kabini ko basi mada tambaleka bangano ni venaka chikono Jack Tuttle bula retau va marama lawasese bula maleka staff ngani Raintree Lodge e dolo isuba merano no chikono ena sera Albert Bola dolo bena chikina ngonga ena kelo Treasure Island ngonga ena kelo Treasure Island Resort and Spa sahabat ko titian na bangun ni binaka pinaka na kabi binaka ko Jack Turtle bulu binaka tub sunga tumbuna kereti ko na sere ke Lasarusa me ketong kay bono no michu may kina so saya navu aku nangata bulu mai kereti ko na sere katarapa me ketong kay bono no michu may kina nangkasi di buli ni vonua o Vatu Kaloko nan rauni vi public school staff ke na Vatu Kaloko secondary school staff sangani ngula da bikina na principal ni Vatu Kaloko secondary school Mrs. Vili Maina Rokosoa tubusa sahaba ko tuene na bakon ni binaka ana kabini ko sa arnanra mula binaka chone na wai kalau kera tu kana sera katara bang ko mengai na mujukine er na ngone kede ni na usori na lawara sa karuan ni singa ni kuan rasa tek bubuli tale ana mbaki ngoronon dulu rosang bulu kalima tayone mula binaka tayone Kingston mula binaka na sera katara bang ko ngai na mutali chukani kena beruto na be karuan no torika ngonga e dolo isuba sa bakon ni binaka chukane nang karabitabi ana kabini ko bakon bimbiti ko in dalani abun nang gelele mula binaka mikalinga nganga kerto kete sarana boys ndaw nuno pa lo sarap juga nom daw nuno na singa fresh tu nga may waitu sama mus mustal na ika moli rokete pa crash
Lendo da kadaka kerto na mata sera na thangin indala ya toba sabo e dio na miniti me lima na kaloko na oti oti ni waswasi ni nonda vena no miena sere e na VTFM sur na melo. Pulo na ka vili kalo dolo na naita na rupa Rosi ngonga e na PSG de Suba e na Suba Office 2000 tetusi junior wata ke pola ke rosa ba kono ni bena katuani na ilalongo e na ka bena ni kuwa ni ndo mga chiko na karabi ni tabe na PSG de Suba Office 2000 na rupa Rosi. Mula ka Bill Laisenia, mula ka Mike, John Turangambedi, mula ka Mike Tau, pinaka boleh besar na sama sarang may Lizmo, na ka pinaka ni ko ambadi tasoro chuko na siwanduna, wana Turangani na sangalaungo, la kempa may lao John Turangambedi. Mula ka Chona sa Leakai, mula siya Mike, Andy Sanele na Ivalu, mula ka Matangali, Zek Rokotuitay, mula ka Telebu, vadi siya patumbuna, wakano ni pinaka chuka ni Thamberi, Steph Verivalu, wakano ni pinaka Andy Sanele na Ivalu, baka nuni pinakachukani Lini Tuivono baka nuni pinakachukani ena kapi pinakendai tai tinai raunan rua mbula re ngongai Western Rekese Lambasa baka nuni pinakachukani na kapi pinakani kuwa keto salolo masortuani o Sowani Vunimbola o Seini o Tolini Letila Resia ke Magi pinakasar baka lebona sema chukan mbula pinaka Rokovi ongalida mbula pinaka nonguaba ena lamani taxi na LT7630 badi tata wir tu makan lamani korturang lebu suba na kapi pinakani kuwa Saba kau titani na baka nuni pinakatalangan na kapi pinakani kuwa kindala niyabu nanggele lebu mbula pinaka Mika Linganganga maitau Masula chuko mendona nga una mendoro na sota me unangan de sarene no monindala ni abu turanga main nangellebu sa temma ke usar chinga kana ike patake no monimbara bi nukubula Beka ke sara chutalanga na bono endo da bne tikabu endo raka endo bono me nala ke da bakina endo tikabu mana be mama na ba me da bana lima sa tomo ke ando ko songa ni sabu e vitu meniti me lima nama kana itu tu kuna nonda bono ke na tarabani na tuba sere e na dingin dingin da moni bina bole bona sama chumai gai sheta kana video ngo